大家平安。Jauh-jauh tu soal kajam naman na makai cinana sulibat. Saka tu soal kajam naman aurita supui na kai nuat semas. Imazai tua kurin tua sangasan. Imazai tua unema suratan. Imazai tua tapuru katu dosa karam patu dosa puru karam. 哥林多前书6章12节到20节。kemuda-muda nga nangwa aku kudai penolat aya zuma wi lakwa inika mano izwa kamangwaan penolat kemuda-muda nga nangwa aku kudai penolat lakwa tiakan kumali masanitan inika nuku shika atsenga ngata aichua kakanen mavana tiala shika izua saka tial mavana kakanen shika izua aya zuma ui lakwa uripen noa tsmas aichua masam musan pai kina cawa-cawan inika sepasariu tua vavayang tua waalai shika izua mavana marairai shika izua au marairai mavana kemuru kerut tua shika valut nuata kina cawa-cawan au pina pevalut tanga nuat semas ata marairai saka uri sam pisuran angai jen uta ni maju papa valut tara kemelangmu tu na secaing kina cawa-cawan tua kina cawa-cawan ni Kristo au azua na secaing tua kina cawa-cawan ni Kristo aki nangwa aku pasecaingan tua kina cawa-cawan noa ro pabeli-beli ta kina cawa-cawan vavayang inyangata ka nangwa au aki ini kamuna kemelang tu azua na secaing tua ro pabeli-beli dai maju vavayang masang ital kina cawa-cawan ka ti maju ayatua marusa ki masang itanga kina cawa-cawan aya vinci itua sisiu lakwa na secaing itua ta marairai ti manga ki masang itanga vavak ka ti maju mayangata sepasariu tua vavayang tua waalai aichua pasari-sariven noa caw-caw penolat nekano sapil tua kina cawa-cawan amin aichua sepasariu tua vavayang tua waalai mavana pasariu tua kina cawa-cawan ni maju mano aki ini kamuna kemelang tu aichua no kina cawa-cawan na masang rumah na zwa na kizang ita numun tala parawatsa na vavak mavana sini pakizang ta numun noa cemas na cemas sangamun caw-caw saka inyangaka timuna marairai ta numun ayatua vendi angamun noa cemas tua pazangaran kaka berian saka ula na masam parawat cemas tua kinudan nga nuano kina cawa-cawan aichu kai noa cemas satu cua kajaminaman sini pupatarwan dan
我的身体我自主。保罗劝勉信徒避免淫乱，以免害了自己的身体。这句直译是对自己的身体犯罪，意指人所做伤害自己身体的事就是犯罪。基督徒透过接受基督的救赎，愿意敬重上帝，为上帝决心降服与基督，为主而活，就表达一种更高层次的委身与联合，是属灵的联合。保罗也曾说，人如果自洁，脱离一切邪恶的事，就能够被主所器重。要跟那些心地纯洁、祈求主帮助的人一同追求正义、信心、爱心与和平。提摩太后书2章21节到22节。愿我们皆能妥善管理好自己的身体，定义为主而活，用身体来荣耀上帝。我的身体我自主。pasamalamalaw papupisu na mapolat. Sa aichorutakin naman, asinipakinim na mitanutin. 我是否沉溺以某种瘾，如何节制肉体的欲望来荣耀上帝？Sinaya tuso kadam-daman arutaki galu wina kinumnam sakalatina masa uwa kinumnam toamana sinitulu asini papupicul asini palaroy no atsamatanutin sakalatina na nasimaza ito asini pakinumnam takamalang toamana penaulan no atsamatanutin na mapolat saka kainuri。愿意为我付上生命赎价的主耶稣，感谢你的爱与牺牲。当我过度使用身体时，恳求圣灵提醒我要安息。当我沉迷诱惑，伤害身体时，更求主出手制止。奉主名求，阿们。Mali-mali tu sa kanyaman na makaitin na misala nga sumupo kilaroy to kay no samas latina na masitwa to ta sinupo na makaitin na tamangwa ta miraje ta pupisul ta kiparain to ta samas ayakan na pasamaraw papupisul ta na mapolat latina na suliva tu sa ta kani adavan 大家平安。